तेलंगाना समाजवादी पक्षයේ ක්‍රියාකාරී සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළත් වන ලෙස වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම යක්කල විමල සහෝදරයාට, සුවර්ණ චක්‍රවර්ති සහෝදරියට, උපාලි ඩයස් සහෝදරයාට, කමල් රත්නසේන සහෝදරයාට, නිර්මිනී පත්‍රවර්ති සහෝදරියට, එවැගේම මංගල රත්නගේ සහෝදරයාට, ලහිරු වීරසේකර සහෝදරයාට, නර්මදා ධර්මකීර්ති සහෝදරියට, යසිත් චන්දිම සහෝදරයාට, රසෝදනී ජයසූරිය සහෝදරියට, සේනාවීර ගුණතිලක සහෝදරයාට, ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා සහෝදරයාට, විමල් විජේතිස්ස සහෝදරයාට, සේන කුමාරසිංහ සහෝදරයාට, දුමින්ද නාගපුර සහෝදරයාට, සමීර කොස්තත් සහෝදරයාට, නිරෝෂා කුක්කේ සහෝදරියට, කන්නන් තුමේසිංහ සහෝදරයාට, ආදරණීය සහෝදර වේදිකාවට පැමිණ අශෝක ගණ්ඩාල ඉස්සෙල්ලා සිටිනවා. அக்காலத்தைச் சேர்ந்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த தோழர்களையும் இளம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த தோழர்களையும் இந்த முறைக்கு அழைத்து வருகிறோம். அந்த வகையில் நாம் அழைப்பது தோழர் யக்கல் விமலே, தோழர் சுவர்ணா சந்திரலதா, தோழர் உபாலி சுனில் டயஸ், தோழர் கமல் நந்தசேனன், தோழர் பத்மலதா நாயக்கர், தோழர் மங்கள மதுரை, தோழர் லகிரு வீரசேகர, தோழர் நர்மதா தர்மகீர்த்தி, தோழர் யசித் சந்திமா, தோழர் ரசோதினி ஜெயசூரிய, தோழர் சேனாவீர குணதிலகர், தோழர் இந்திரானந்த டி சில்வா, தோழர் விமல் பியதிஸ்ஸர், தோழர் சேனந்த மானசிங்கர், தோழர் குனிந்த நாகமுவர், தோழர் சமீர கொஸ்வத்த, தோழர் நிரோஷா குருடி, தோழர் கண்ணன் எஸ் துரைசிங்கா. සුසාන භූමියේ මේ හිමිදිරියම නොහුරු වෙලාවක ගිනිඋඳුන් දැල්ුණා. ඒ දඩයක් කරුවන් උන්ගේ දඩබලන් හදිසියෙම ඒ පාන්දර බොරැල්ල සුසාන භූමියේ ගිනිඋඳුන් දල්වා තිබුණා. ප්‍රාණය මුළුමනින්ම නිරුද්ධ වූ මිනිසෙක් ඒ ගිනිසෑය මත දැවෙමින් තිබුණා. ඒ අදට හරියටම 26 වසරකට පෙර ආදරණීය රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා වගේම තවත් දහස් ගණනක් ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් මේ එලෙස අපේ දුරලා ගත්තා. මේ මිනිසුන් ස්මරණය කිරීම වගේම ඔවුන්ගේ අරමුණු බාර ගැනීම සමත කරන මේ 26 වන ආදරණීය නිරෝෂා ගුරුගේ සහෝදරිය ජීවමානී බව මේ සපත් කරපු ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ඒ දැක්ම ඔවුන්ගේ අරමුණ අවුරුදු 36කට පස්සේ නැවත වතාවක් අපි ඉදිරියට පැනලා දෙනවා. නිමන වූ අරගලයක සමාජවාදයේ ඒ ජීවමාන බව